والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Usuka leo si hondana no tukufu wa humpara ni banu nije ni hadisi mbabi na minani la ya heli sainti na yone mane kao si meisilam ariyeshi hamambina hamandu wo wa ukaya leo sijo khitalfiana shom khitalfano hatu wo kam khitalfiano wo mani na ndo banu ba je proverbe mkuu ya hamba no wanazini wa Kiislamu wa hatu ambokaya ikhtilafu ulama rahma khitalfiano wa huwa nazioni wa ukaya rahma ya huwanu wonti pia haukaya yojo ikaya faida ya hawonti pia kinyume ya khitalfiano ya wandika Mwenyezi Mungu jawaba ustaarabu Mwenyezi Mungu jawaba ujuzi wao ujwa wa bambandana wao ujwa wa mana bunduki wao ujwa wa mana zonone wao ujwa wa mana hemi hono yaha abongabo le udukaya ngasine sharia au likane sharia et constitution mshinji hatu ya 2001 et constitution ya hatu ya 2001 irongo wa hamwe article 42 yamba ukaya raisi wa daula yujua nane assemble wujua wataha bafanshi revision ya heshari ya mshinji na singa joka constitution ya 2001 inu ipangishi he accords za fomboni eza accords za fomboni yabuzi accords za fomboni dezahamba ukaya leo raisi wa daula yujua hata hemaranya wafanya revision ya he constitution wakati revision ya constitution joka nzefanyishihe raisi gaja sharia mshinji gajambo ka raisi ya Paris parti politiki ya wauzise shashimike ila nafasi ya ujua ya pare maranya ya wauzise harumasi la article kao ngwanzo ya zibadilishe yabori wono Mheshimiwa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hajafanya revision ya constitution haifanya hena mnekauli yakauona yakanzenda vote ya vote watu kanze ule wa vote gwachenda vote owanga harmoda wa hena ngabwa votiwi ngabwa votino enamna hiyo Mheshimiwa rais wa daula al-Imam Ghazali Uthman haonokaya ngozi ya reviser constitution showa kati ngozi reviser constitution gajaka nti hoda honiha ya badilize kwa ndio onokango zibadili amma hari parasi wa kumuri sonti pia hema de ayonti pia arende rafanye assise nationale ngabo wenji wa henda jabo ngabo washashika ugajenda ya bwana wenji wa henda waonozi la article kaunge lazimo zibadilishiwa na zile kaunge lazimo zenjeziwa harume sharia mshinzi izo dezaji abongia rais wa daula wakati ya demande au ya tsahawa komo reviser constitution harishawi simaranya hema bia yonti pia na arende riwoni izo ikao doraka wona wahari yabo wamwa zile article za mangazo zibadiliwa nana zile ikao zozo zenjeziwa zifanya yo projet arijari nikiwasi maranya o wakaanza wodi wa voti watukaanza wodi wa voti gwajeda wa voti harmona wa henda ngabo wa votiwi ngabo jobe kanga wa voti no mgiachalia ila mahakama ya juu hatu wele wasahihisha zevodika au dozavanyishia le 30 juillet yabo zevoti hizo zirene haza halali yabo kabati namna sharia ya 2018 zisijomishia hauke mahakama ya juu wamba zinuvoti za halali sharia shikubalishi haniha yabo na ngude tarehe hiyo katina constitution ya 2001 shanga si la constitution ya 2018 yo de constitution l'onion yabo euloravi disons yo utiravi disons chez sharia chez mishihao de sharia chez constitution ya 30 juillet 2018 et constitution et sharia et constitution ya 2018 yamba ukaya kabla ya meziku menamili ngelazimu yo bafanishi hevoti presidentielle
za utungu marais ngai lazima ufanye voti wajao za utungua emagovernor Abonga mweshelezizo emanama gouverneur wa Henesi wanangazija ni mwambie ukaya kabati sharia cha 2001 ngasi na sharia cha 2018 et sharia cha 2018 deshirimishi hao na kabla ya mwaha lazima wafanye voti za magouverneur lazima wafanye voti za mapresident yabo eka uwanzo ujowende kandida jitarishe ufanyeza lazimu ujowende kandida kango wanzo eka kutuanzo ujowende kandida yoki yari ya hao shanga luhambia ukaya eni wakati zevotizi jourewa yabo kuti guverneri tena badeka kukoze kandidaturi ya hao owangazija wende wa uvoti jaweka wajora voti za urais ngalombo mungwe kambwa benze rais wa dawla uliyo al-Imam Ghazali Uthman ya posé candidature ya jabe kangaritsa hao ema ma politicien wa jotena waliyo halwenti enu jo kanda posé candidature ya posé candidature ya yobati na shaka yujo hunda o halma zevoti hizo wode ujo ka rais wa dawla besho kaso tibanga rombo mgukaya yujo ka rais wa dawla yodu wali mbao yujo ka rais wa dawla halma zevoti hizo al-Imam Ghazali Uthman hauka hisanguro neso tomanje maukaya eka ka rais wa dawla gojo ze hamuzilo nuwa kumori gajulawa nemeshe ho kumori gajoro kedeshea haruma janbi ya humsomo haruma janbi ya honono haruma janbi ya hemansha no haruma jawani buzo tipia emanshe ho kumori gajoro kedeshea kama benzi ngudu pande hazebo ngashanga yao awunga mshangayo ni mwana Hassan Hamadi gouverneur mheshimiwa gouverneur wa Henesi wanangazija wakati akaurungu wa yamba ukaya kabati liberto halmainti wanguwa sasanyiwa maekriven wafungwa nana wasana tane kao warengwa wafungwa ngomodinabie imwana Hassan Hamadi mheshimiwa mtukufu ukaya kabati mrulo harumale majumba ya prison ya hatu arangu ngazija arangu mwali arangu nzuani ikawa hafungwa hasiba buli hanyo ya hani hafungwa hazitendwa ikangu tuhumuna nizo kaya hazifani zichola hizo wanuoti shari ikhtalfiana hamawa waloho shindoni wa shenda nao shaga jakhtalfiana hamema bangwe ya hatu ya kistangrabu ya hatu hauka engeri kwa kitalfiana o halmema ya kistangrabu ya hatu izo siliza juchi amonge yabo mwenyanyasi nzima ikao haka mzima hamwanu ikao wakauta wahifadhi au duwahi mawahifadhi amani ya hatu hangulao mbono ni wakumuri hamandasi wakumuri wa waruma ni wangu wali wafanyishe tegaishi amonge mundu waretewa unti pia waretewa imehafiri ya hea mvio ya kanzexpolezewa ima waretewa hea ya mustadran ancien vice-président ima waretewa hea affaire ya gendarme yongulao mhono ima waretewa affaire ya complot ya kazifa shihe o haruma amani ya dawla yandi mapinduzi akotsa ya fanishihe o haruma yensi ya komori ya hatu yodo waretewa ngabo za juzi wote utenda nishetendwa shajirumfu morakanu haruma lesiwa lanzuan ikaw harma zengo zachiro harma lesiwa lanzuan gouverneur wa Henesi walanzuan hakubali he hanyo ya hahe ukaya harenge fungu pandamana o haruma zenogozi hamazina katika hafanyiliwa zifanyiliwa gouverneur wa Henesi walanzuan hakubalukaya Dr. Abdul Salam hakubalukaya
haringefu kumpadamana au hamazengozi hauka kumalukaya hato 2,500,000 yunajana 500 pesa shikomo hanika wangu waunguwe miri wabaeze pare wabaeze nti hakumalukaya pesa yo hayatowa hayanika wangu waje mtsamdu waje wafanye maandamano besho hambokanga jawanika zombo za bunduki yabone suala ezombo za bunduki zinu yawanikazo ndo imana maandamano yaji ezichona za kifuja zajilinzwa ni juzi zitendo ni wangu negu kubalukaya hakamzimo hamoru watendea zenungu hizo na hatuwa mapesa na hapara wangu waja hamima hadisi kao hamona wakahishiliwa nzima uhamwena temwe harunguwa hamba ukaya Dr. Abdalani hapara arende hamima hadisi na we hamima hadisi yayo harinika Kalashnikov 8 nana peya nana mapesa mingi kawa yatoa sio tipenga kutoka yaze Kalashnikov hizo zikarumishi nane peya yo yumishiha nane zitendo za hunguwe miri ze paresi balwa ze ngozo zirumishiha na basina shaka izo zitendwa ne shode shatonga leo Dr. Abdusalami yaretewa wakati lununu ya mandat de dépôt ya mandat de dépôt auka besho hakana immunité cha immunité yokezia ekasha tolo chifanisha en flagrant délit dans le flagrant délit ya mungu jo harete ntu habokaya ema gouverneur kwa tina immunité na ngeseka kwa tina immunité yabo ema gendarme ujo wazingara hamade mare ya wunti pia ina mbuya nyetendo yujo hazingara abonge yabo haparo ngishiliwa ni mahakama ngayo huru nanga msubutina mbe ukaya mimi ka waziri wa mahakama njaparo para hakimu choka wunti pia na jana mnika instruction na mokanga fanija au nganzo sija nganzo izija mbala cha procureur okay sheria shina ndio kaya na jojo para procureur ni hadisi na minayo na procureur kana ujofanya nuo batinani donc mi para procureur chanja para hakimu na jana mabia ukaya nganzo fanija na nganzo mjokaya ya hakimu kasi halmazi orders za procureur yutsa hakimu ya hangalie sharia sharia ndio ikashamba ukaya procureur na haki au katina haki etange na haki shati mpake hakimu afanye zokado procureur yatsaha hakimu yeujua haono sharia hashurumia haina namne kao bia onao masla izo dia zajiri hakimu ngono nafasi wa hao ngono horia wa hao kabati hakimu jomba hapana ni president de la république kabati hakimu jomba hapana ni ministre de la justice shasi para procureur ari hadisi la sinao haukayo de namne kao sharia shamba abo ngiawe mahakama ngiawe horia wa hao na ungu wajofanya zehazi zao haunafasia dutokanga rombo mungu zehazi zao zebeze haraka zihise ili mahakimu ile maranya wa Komoro wajoshina weshie waramuwe wajue ezajiro o harmaenti yasinga limtuliza nao ngalimtuliza roho ni wa Komoro nyotipia okay mahakama gajoka ya public mahakama uhamwezi tunda zajizotipia mahakama gajoka public mekronga johe hansiwa wajoshina wanjio hamaze pale de justice wajonjia wazijoshina wajo himabonje na wajo bunge mahadisi kao gajo kaujiri wajo bunge zekao de mara ezekao nda wale wapara wa hukumlao ezekao wajo hamba na wajo hisha wajao ezekao de mahaki wajo kahamba wajo hisha wajao ze ma procureur ze ma commissaire de gouvernement wajo kahamba izan ya wahenda tutikao ngwauniyo edutuyo ngejo la waharake kangwa beze haukanga na nzozi ya hukuma zinu zifanyishie haraka kwako gajojo hada zengo zinu zishilie omwezi wa Desemba
ndamunga ndo bizaraka ili wa komori ekafera mandayi yojorenga mahamini yojorenga mahamira yojorenga mahamine ezake chasinga ndo zembi za hatunzi pia zenugozinu zibizaraka zihise ile marainya wa rambweno nono ezajiri wajoulawa haila dudikao duwakanio abongiabo tikampara ibani leo ndiye sije kaudo za desajiri ni jibu nize kao de mwanama gouverneur wa hile siwala ngazija ya lamba no mulisa ni waja utene ukaya ema gouverneur wabakisha ketu lazima dunge umwendo ikao do Dr. Abdusami yafanya haukagaje fanya zetu amanaza hahe vamana yeka para wangu halma msajaja chayo para wangu halma amani na hizo deza lazima mba gouverneur uzifanye hizo deza lazima gouverneur wa hile siwala ngazija azifanye hizo deza lazima gouverneur wa hile siwala mwali azifanye hizo deza kaza lazima gouverneur wa hile siwala nzuwali azifanye Dr. Abdusalami shahaba hatimbi hizo tunzo yafanya shahafanya zilwa jina Mungu ujo hafadhe kumurionzi pia Mungu ya hakikishe amani o harumi maso ya tunzi pia Mungu ya jali rivuke nena taamu itoka yonzi pia nena mbikao hakusudia sharu hamwe komori nyezi mwemrejeze eshariisho wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.